Hi guys, kasi dapat pernah di pibro minta kasni belai dengan amun ban lajing seng nama bangangat ban pulih duai ngangat pulih duai di mentang ada syukria dengan ada besar kemat dengan ada besum di mentang amun ban pengjan no dah syua kata ante no syai usni ujonga dengan ta eyeliner anta blush anta lipstick tang tahi di so bah benda pet jaga video haduk bandak pun moa dia mentah nak sini ni cinta keman nanti sini cinta keman moa lalu ujang atau membelas waktu lagi nak itu kata lagi ujang tentang mana hidup tak bang cinta keman dengan bamja syok kemudian tentang ada bamja salah makeup nak keluar dengan pung seperti nak pung janok kenamangan led no kenamangan boy keluar mo itu kata mentang ayo ya kan baca right guys okay bang baham bang itu untuk ada bamja ti ngan keren masih 9 moa sugar pakai blush dia tuh punya ada blush punya tak ada malah kita bulan mau pergi bang alek mo marba dia lagi tak jadi kita kamu tarik jadi dia usnyo ante kumne Oh my god! Wow! Itu betul ada tentang eyeliner pada sekarang. Oh, tentang tak bilang tentang eyeliner. So, buang lah aja seperti lihat nyusuk itu katakan lebih isu itu lihat itu karena asam dan itu juga dan ada perlu mantang alek marway nama itu perlu tuh ngai lapoi sya kie nama ingat tuai nasi dan dia apa tu dia jadi itu semua apa tu dia lunch dan tentang ada benda dong dan leknya ini bersih ke sini bersih lap yang ini itu kata perlu ngan book no ya kat ken metro na ada book tapi di na apa metro mo kan mau file dia apa metro okay
kata ngantin instant dah kau strong mo. Tayo rumah tasya ni siya ama pening ini ada nasihat so bantu sini kadang kapan scan ni kakot itu kata nang lek mentang la abangnya shop woman section tomato padesa yung kadang apa gawin na siya lang gawin kalawan no baik kalawan di kota no mentang alami na nagaway ka station yung habang change no yung change na dito line sa kataan oh god kan up na nagaway ka metro na marot kani kalau adap ke menta ka to gaway ka metro kala lek haban am na gaway man manang nang ni kasang ka ka magenta line ke posyong indio be kasi ito kata nangan aba saya gaway ka metro hangin ko sa san minute kala one shang ito kata ito log pengalaman hagin kita kalawan tung direct ito kata ka metro ka bangan siyong mataong hindi ang danong nyaren kaya na siyong matikawan na siyong nyaren tama sa paligid dang ilawan tayo na marbang each of the metro idan kinikinok niya di hakadi ka pa magenta line ang danong niya di amang kulong ang ada ko metro tadi ka direct metro dengan baik ito nang yan pwede to the place Marway. Mentang ilalet, pitu ngalalet Marway, te to kata ka best habit ni ka weather sini mentakasni. Te perlok menta ngalapoy. Ngalapoy hagaway ka station. Sa one station left ngan sapoy haga jaga bangalet jinseng. Rapat ando menang penjual pandang video nama babun brio oh walang ala yo jaga syong ruang nama bafitep ladang ala video ko me ang kitruki pe dan yang ala ranti yang memle ran merata makalong kumtama kata la de ga munirka ya after nang ni kala poy ka to station ka bang ala chinya seng ito nang la poy sa penili mo ay ni la poy ya ta ko tapet brio lang kumne So yeah guys, finally ngalapoy. So kata ngalapoy mentang hang ni don yellow light ka best ba? Ama pinipin mo. Tu ka ticket ni haban scan hang ni nang banyo let siya lem kum tay nam yo araban let to kata ngan scan ticket shua. Ada scan ni ka ticket yang am yo araban pi ka por bang scan namar ba. Scan na phone ta daw tom tan let na asya ni mo. So guys, mentang ngalapoy ya am kan ina EP ngathat ban bu ni umay tang ni ngan try ban patik ni nang baga voice nga ka kam sawak kam ayu to kata shisi ha metro jaka enter nang tiru tinang niru ni na kalawan nang niya dia Meghalaya House. Tentang lah sebut Meghalaya House. Piyo ika tu ka Meghalaya House day. Dia ka po pangawan ng kong siya niya. Niyawan na po airport tingilan po terminal. Ayu kum to ang lakalan. Dia na po airport terminal 1 hang niya po
Meghalaya House kalau jan hati bansa hotel kum tu bawan mat ime pa tu mo tang bah ngimpat tepat ngitip kadang ke Meghalaya House sama ngintip kadang dia nak kata nyawan cha nyelet cha du cha jaga bajengai tang ngitip dem nglawan hang ne mo mata patip tu mo dawan engkong te ka julong hi nyala poi lai hang ni kadon ka Mizoram House tu beda biar wai sung shit ha kita jangan ka lapang te mending kalau kalian tak sunscreen ra mena oh malah tu nggak tak cinta kemat bila deh after nang tu ngasak bamja tenda ada bamja ngaklem tak syuk ya ka sunscreen lah awai tak direct blush dan nom tu sama tak ini kedai ke Meghalaya House. Oh, I'm going in. Ini lapo gimana ya tak kata. Dia mentah jingnya seng lawai. Tim ta mentah yang lawai jingnya seng syabar kadon gal air bajur bah. Uliyong ulengit babut bajur syabar. Tim Mimi, how do you feel today? I feel great. Kita kata mo ang ini Leticia no. Bye bye. Bye. 감사합니다. 안녕하세요. Dia mentang lamut banyak Leticia siapa ground floor namar ba syabar ong la juru le la juru slap. Dia pet ini pinky tu kasih kelempat penyo ide dengan beli mentang. Pet pinky. It's okay, wait, I'll show later on. She'll be here with me, so wait. I'm gonna sampai English pa. Hi guys. Dia to kata perlok bro tengahnya di sana. Dia to kata. Usla bajur syabar. Hi. Only what is this? Itu li ilaka asan itu. Pinky, hatu pilaran kamera sih. Dia mentang ngela wan pai, dia kami yo ban ring video ko bang yan ti namar bahap slap tan. Dia mentang lapon la danang ni. Dia to kata ngan book tiket no shwa mo. Dia mentangin len nang ni kan don ka checking gum tu checking in process tangin len no she's done dapat wow I look so pretty guys. Huh. What view pan? We're gonna go with something driverless one. Driverless. Look what she's doing. What travel? Oh, that one. She wants to experience that. Oh, okay. Okay. Pinky.
Pinky, I got you. I got you. Begging you. Pet kani kada ka metro. Kabangiwan man na tamtang ilit phai no nang nia. Pet ngidang abe ka metro pet thi ki ong san riu minute. Te ni một bandai sa woman section. Te pet kalenti kalang kumto. Ni mi ai hira. Te menta Mimi, how do you feel coming to church every Sunday? Blessed forever. So today, and yes guys, look, someone invite us for a dinner. Yeah, chicken dinner. So mentang in le shatia in bami kita ki do siar ki do masih deh amang sapen EP shibet. Dia mentang ke metro ke lawan, dia to kata amang pen EP mo. Dia pej mentang ila let shania pejnya. Dan driver Mimi. Hi. Ya. Pej dan briu te menta kan long ke eksperimen hang nia. In pej hang nia experiment I mean. Dia to kata, Mimi, how are you feeling? You gonna drive the metro today? Anwar Bauli. I'm scared. Tapi kemudian tuh non pen i. Selap tak ada omnya i bahara. But underground metro. Li ini halapoi Hagaway ka station. Peto ni denongnya ang ni langut. Please find the gap. Dia mentang lapoi. Ting một ban hair no tenang ningin change hapo mentang lapoi botanical garden. Tengin change no. Ngin lenya na ka blue line. Te ta kata ngin sapoi sendan yang piendang lapoi ha jaka. Tengam tebra gitu kiba invite dinner yang i hatongin lenya em tama ho nya ko ban let te ta kata. Ang sapeni pi delong kumno ru mo. Hap slap sini tas ni. Guys, mentangat dengan layu omi, te ini perlu jangan apa ong ke tiket ila berat. Te klaim ke tiket minyo urban room sini. Te ila convince hati ila ong to se ailang yang mo ayang tiket free. Ngamyo urban room nama urban nanti ila ada room sini te sawan ni te ngimyo urban ni klaim ke tiket. Dia mentah finally ngilapoi pej la new steng tang barang syai. Dai. Dia ngilafon itu perlok mentah mene i ong wan bam dina. Tadi nang tu dan kibahing kibawan sing sedal hiti la le satu iklim shed. Ti ila ong yang ngila syai. Dia mentah ngapan kun ya ka vlog tem pej ngilatit dia momo. Dia ngilatit momo. Tu ka vlog ngami ong momos. Te baru kibri bila kenreng ngaki ang momos ki ong mentah. Te ngalatit momo. Dengan bam eu ni umumo tem ngandet nyo sya hostel hi. Ti perlok menta finally ngalapoi. Ti perlok menta finally ngalapoi hapot hostel ngalapoi hapot PG. Tapi kan ni kari mosquito net new mosquito net jangan amar ba pitip klaim kan ni ong am yo tiare. Yang la order mosquito net tem ring bagan yang ayo tiap mentah kem dat mat syura te meneng wan jinseng kan jinseng bangat boleh dua menem te hot first experience mo te ngaso kom bang adon hayeng ngaso tenat aku beli sibone KJCF balap penyiar je kini program balap I mean semingi mo menginang kiu dang ya cakman te la dam dan kan ni nginam yo hira ban long yeseng e gum toru. Te mana itu perlu jangan irwai, ibu dia dapat nagalan ti irwai mana. Te kita praktis lagi praktis ang sisin arsin, te gila irwai dari gue mana. Te kubli shibon ya baru, te bat kumjuk nganget apinnya kerjaan bejangan nak kapor, te kubli shibon perlu te mentangan bam ya uni momo bangatin, te namar ba ulap peja. Te to kata bye bye. Te I hope you like the video. Nimut banyak bam jadok siar entar kesini. Nang baju perlok ngalat ong ipi ba imyo atau mo banwan
te mene ha metro ru pite itu ipalok jonga ong ila berat de tiket te imyo syura bandrung ti ha ban siu 130 o shis pa lai po ha ban siu kenang menyo tiket na kawai te ban jom bandrung na por kim syare te nak to gen kada nga subuk banya phone te to kata perlok bye bye ngob ha ban share like ba subscribe bye